دمواش گهدار و تماشوان هیجاد برنامه روجوایی رو دل گلبمه. دوزا کردا روجوایی کردستانی بتایبت جه ریزا یکم روجوا رای گشتیا جهانیه. لگل وی راستیه هر وها دوزا کرد با آوای گشتی جی بوی مجارا بالکیشا جهانی. چما نتوی یک وها برخودار وها وکری وها خودی نرخین جوان و پیروز بی دولت و بی دستلاته. اف پرسین مروین خودی نزیکه دموکرات و مروف هزه. آلوزین روجاوای کردستانی تین جیاندن دکارن چه کارگریه لدور استراتژیا کردستانی شنگالی بکن. آلوزین لسر روجاوای کردستانی دمکی یان مایندنه. دستکفت وندا بون آنجی چروسکین هیویش بو پیش روژک روناهی تر زندینه. هر وحال باشوری کردستانی یک گرتنک آلیم کردیش بو هلبجارتنین پاریزگاریان پیک هات. لیسته کردستانی خوازیاره کارگری آخوال کرکوکی لدورین کردستانی در وی اداره هرما کردستانی بگرنگی لنینواجی هبه. دبکو او یک ببی پینگاوکش بو روشک اولتر آشتیانه نیزیکه یک جغرافیا کردستانی جی. لگل میوان برنامه روژه ایرو سروک پارتیا دموکراتا ازدیو فرمانده هیزا ازدیدخان حیدر ششو ام دیوان بابتین سرکه و گرنگ این روژه بگرن دست و بنرخینن. سلاف کک حیدر اف روشا لروجاوای کردستانی رو دیده چه کارگری آخوال دوزا کردستانی بگشتی و دورا نین و شنگالی هیا ایوه باش کاک جمال براستی يعني اف كاري غوافرود روشاوای کردستانی رودای دیتنا مدى تأثیر آوینا السر همه ملت کردهایا و بتایبت سر خلق مای روشاوا جبرگو دیارت بیش مرة يعني هر وقت ایگو ملت کردلکی برچه کردستانی بگه آسکی گم بیجن والله نزیکی وینا بو یگو افرو مافی خواب دست خواب بینه یا خودی بریاره خوبه امد بینن طرف دیتری و پلان دولی و هر وهانی که او دولت گو دوروبرت کردستانی بچه شکلی جیبه گو ناهلن گو او پلان کردی یا گو او خوینا ملت کردای هتان که گو بگهنوی آسته گو جیب بگریب سرا بچه بمخابنی و یعنی ابا تأثیری که زور هبویا جبرگو افشر تالی هک سری کهنیه و هر وهانی که الگریسپی تأثیر که سر خلق می روشاوا همی که رو سر همه ملت کرد و بتایبت جی خلق می شنگار جبرگو خلق می شنگار دیتنا خودت بینه بلکیش طرف دیتره بتر نزیکی خلق می روشاوا و الوقت سی هشت و آریکاری ملت می روشاوا بخلق می شنگاری را براسیجی تجاره نای تجبیره کردنش بر وینا تأثیر وینا السرما وگو خلق شنگاری گلکی جی بترهبو که حیدر مطرسیا بر فرح بونا و آلوزیه یا کل روجاوای کردستانی رو دیده گلول دورا شنگالی جی دکاری بگیره نافخه گفک لسر شنگالی جی درست که تو چاواده نرخینه براستی يعني كمسألة شنگاریش برگو افرو ام شنگارت بینن وگو امتداد روشاوای کردستانی بطبيعة الحال يعني او تأثير اخوها يا سر مسألة شنگاري بحكم وقت جو افرو دولتا تركيا افرو اتفاقية نقابينا تركيا وروسيا دبيجي هتا انكسي هو 2 كيلومتر جي حدود تركا بكبيتا بن و منطقة جو ابنابي منطقة من ديتنا واندا تيتا ناسكرين يعني قالك دا فراجي احتمال بقيتا حدود عراقي دا هر وهاني كي تأثير وناسر مسألة شنگاري ما ترسي اوا يعني جو سبا حجتني ديتري جي هبن حكومة تركاب كاربيني بحكم جو بيجي والله سبا خلق مي روشاوا یا هنکی گرهدای نیوان اطرافی گو افرو او پی نی رادی الشنگاری ده هنو بکنه حجت کی هتانگی گو تأثیر الشنگاری جیبه بس ام هیویدارن گو افرو ملت مي کردستانی بتایبت الروشاوا اوان نکوکید نقابینا خود بطرف بکن و هتانگی گو الویقو ناخی در باس بن جبرگو بسبب نکوکید ملت مي کرد بسبب نکوکید اطراف سیاسیت کردستانی براسیل دیتنا مدا يعني نفس 16 اكتوبر سال 2017 چاوا المسألة کرکوکی هتا شنگارش دست ما درکت يعني سری صدی بلکی 5 ارض کردستانی هر وهان که نفس پلان
ڕۆژاوای کوردستانی چێبوو و ئەو پلانژی سەرێ سەدی هەشتیش ئەردێ کوردستان ڕۆژاوا بکەوێتە بندەستێواندا یاوێ بکەوێتە وێ منتەقا ئامن. مەترسیا دیترێژی ئەوە کەکێ جەمال دیتن ئەمەدا هەکە پێش بە ڕۆژێ ئەف دەڤرێت کوردستانی گۆ دەربەی منتەقا ئامن ئاوا گۆ ئەوت بێژن منتەقا ئامن الپێش بە ڕۆژێ هەکە ئەوژی وەکە مناطقی متنازع کەرکوک و خانقین هەتا بشنگاری الپێش بە ڕۆژێ هەکە بمینێ ئەوژی ببێت جوداییکێت نەقەبینە مناطقێت کوردستانی ڕۆژاوایدا پێش سێویدارم گۆ هەمە ئەطرافێت سیاسیت کوردستانی ڕۆژاوادا پێش بە ڕۆژە ملەتی کورد بەرچاوی خۆدەینن و ژبان دەرسێت گۆچۆین و مەساتی بسەری ملەتی مەدەهاتین بسەبەبە نەکۆکیە سیاسی نەقەبینە ئەحزابێت سیاسیت کوردستانیدا و ئەدراپێ دیترێ استیفادەشێکردین سێویدارم گۆوان معانات ئەلبەرچاوی خودین و نێزیک یەک بن هەتانکی پێش بە ڕۆژە ملەتی کورد باشتر لێ بێ و کاربن مافێ ملەتی خۆوندانەکەن. کەکە حەیدەر من دخواست vê yekê jî ji me re binirxîne niha sekna raya giştiya cîhanî ya erênî girê dayê raya giştiya Kurd ku di hemû platformên cîhanî jiya hunerî bigire, sînemayî bigire, ên civatî bigire, ên siyasî bigire ku helbestekî gelekî êrênî derbarê doza Kurd bi giştî detînin ziman. Gelo ev yek asûyek baştir a çareseriyê ji bo pirsa Kurd tîne pêş tu çawa dibîne? کاک جەمال هەمە ئەطرافێ دەولی بە مەساڵحێت خۆ بە و بەرجەمەندیت خۆ بەدگرێداینا ئەم تجار و تجارە گازنکیش تەرەفێکی نەکەن ینی هەکەم بێژن ئەفرۆ ئەمریکا ساڵە 2011 و هەکە پشتی 2011 و هەتا نهانێکێ پشتەوانیە ملەت ئێمەد ڕۆژاواکریە ئەوە پشتەوانیە بەڕاستی هەدەفی خۆت کرد و پشتەوانیە بەرجەمەندیت خۆت کریە ئەدوێ دەرێدەر خلالێ 24 ساعتادا مەدید و تفاقید نەقەبیناواندا چێبووی کە ئەو هێزی خوشوێ درێکشاندن و ینی ئیشارەت وەکە بمەثابەت ئیشارەت اشتەرەفێ مقابل ڕەهاتەدانی هەروەهانێکی هەکە ئەوروپا بێ و هەکە هەر دەوڵەتی ترێل دنیای دەبێ ئەوەی بەرجەمەندیە خۆ بەگرێدای بێ بمخابنی بە دیتنا مەدا ملەت ئێمەی کوردل هەر شار پەرچێ کوردستانیدا ئەو هەر وەختی کار کردیا وەختی گۆ تەرەفێکی نێزیک بێت بێژێ خلاص ئەوە نەما پشتەوانیا مبەردە و ئەمێ کاربان بەرامبەری هەر تەرەفێ دیترێ دیفاع المافی خۆ بکەن و ئەمێ مافی خۆ بستینن بێگۆم حساباتی پاش بە ڕۆژێ بکەن گەلۆ بەرجەوەندی وان بوان دەوڵەتە ڕاهەنە بتر یا بتر ملەتی کورد ڕاهەنە بڕاستی دیتنا مەدەت بێگۆ ئەم تجار و تجارە وەگۆ ملەتی کورد هەر چار پەرچێ کوردستانیدا ئەم بەرەمە دۆست هەبن بەرەمە دەوڵەتی دنیای پشتەوانێ مەبن بەرەم کاربن قەضیە ملەتی کورد بگەهێنینە هەموو دنیایدا بەس بنفس الوقت دەبێت گۆ ئەم یەک و دەترێ قبول بکەن و ئەم یەک کاربن پێک و تنازلێش حەقی ملەتی خۆ نەکەن یعنی دیتنا مدە تەجروبە بوو لە ساڵە 2011 هەتا نها ئەبە 8 ساڵی وانە وەگۆ ئەطرافی سیاسیت ڕۆژاوای کوردستانیدا چاراژی بشکلکی درستی نکاری بوو گۆ پێک بەڕوونێ و نکاری بوو گۆ داخوازیت ملەتی کورد بەرچاوی خۆدەینێ هەروەهانێکێژی بسەبە باوێنە نفسا پلانی گۆ بسەری مەدەهاتی هەکە ئەو نەکۆکیت نەقەبینە ئەطرافی سیاسیت کوردستانیدا نەبە ئەزلوێ بەهوەریە دەمە 16 ئۆکتۆبەرێژی 2017 ئەبە بسەری مەژیدەوە وەگۆ باشووری کوردستانی نەتهات بجە سێویدارم گۆ بەری هەمێ ئەم احتمادی سەر یەک تەرەفی دەولی بکەن ئەم احتمادی سەرخوا و سەر پێش بەڕۆژە ملەتی خۆ بکەن و کاربنێک و دەترێ قبول بکەن کەکە حەیدەر vê çerçeveya bersivatê de ez bigirme dest niha li Başûrê Kurdistanê ji bo heremên derveyî îdareya Herêma Kurdistanê aliyên Kurdistanî lîsteya Kurdistanî pêkanîne ku hemî deveriyên Kurdistaniyê ku derveyî îdareya Herêma Kurdistanê digire nav xwe giringiya wê çi ye ger tu ji me re şirove bikin کاک جەمال دیتنا مەدە ئەڤە گاوکە گەلێکیە گرینگە ji ber got heke evro etrafê siyasiyet Kurdistanî li deverê Kurdistaniyê derve îdara Kurdistanî ê guditirê nekirê ew mafê meymayî jî li wan devera ji xaniqîn û hetankê şingar wê ew jî em ji dest derdin belê spasiya heme etrafê siyasiyê Kurdistanî dikem heke evro ew planê danîn û heke evro ew قبولکردنا گویی کو دتری قبول کرین گل بناوی
هەپەیمانی کوردستان هەمە مناطقی دەربەی ئیدارە کوردستانی پێک ببن براسیژی گافکە گرنگەش پێش بە ڕۆژە ملەتی کوردڕش پێش بە ڕۆژە گۆ مناطقی کوردستانی بەگەر مافی خۆ بستین هەکە تاخیرژی بوو مەسەلا بەگەرانە سەر کوردستانیدا بەس بە ملەتی کورتێدا مافی خۆ بێبەر نەبێ ji ber ku ewa birasî vê tehalîfa gonehênkê çêbûyî taybet li mihafada Mûsilda ez destxweşiyê li etrafa hemîd kem û birasî jî me dixwest got etrafê me siyasiyê êzidî jî heme birayet me ehzabê êzidiyê dîtirê jî navê tehalîfê de cî girtibe bes mixabinîve me gelek mihawilê xwekirin got bi navê tehalîfê êzidî ji ber got وەگوت زانی کاک جەمالیانی بەریا دو هەیڤە تەحالفێ ئێزیدیش هەر چار ئەحزابێت ئێزدی هاتبوو چێکردن حەزبک شوانە دەرچوو هەرچێکی دیترێ مابوون بناوێت تەحالفێدا ئەسپاسیە ئەطرافێت ڕئیسی تەحالفێ کوردستانی کەم هەکە داوال مەکردن گوتی بناوێت تەحالفێ ئێزیدی هەکە بخوازمان گۆ ناو تەحالفێ کوردستانی دەجی بگرن بەس بمخابنی بەس بێژم کە هەڤالێتما و برایتما ینی هەکە چ سەبەبێ دوانجی هەبوون بەس بە قبول نەکردن گۆ ئەڤڕۆ ناو تەحالفێ کوردستانی دەجی بگرن ji ber got medîd pêş ve roja miletê me wego miletê Kurdistanê hemûkî jî têdaya biryara me ew bûye wego Partî Êzidî Demokrat em nav tehalifê Kurdistanî de bimînin ne ew got em ji tehalifê êzidî dûr ketin yanî bes be sebeb ew bûye got ev etrafê tehalifê قبول نکرد چه شکلی جیبه گود نفت حلف کردستانی دبن جبر وینا بریارا ما او بویا گو ام دوری ملت خو نبن و ام نفت حلف کردستانی دبن جبر گو پیش ور روجا ملت کردمی ام بینن التحالف کردستانی ده گرم روف روشا نه نوا بگری دستا ککی حیدر نزیکا هیا آلین کردستانی لیسته یا کردستانی جبو اشاره سریا پرسا ایزدی yani nebeşdariya van aliyên me siyasî êzdî ku welatên wan Kurdistan ew xwe beşekî herî giring ê neteweyê Kurd, niştimana Kurd yani çi sedem dikarin hebin ku di lîsteya Kurdistanî de cih negir. کاک جەمال بمخابنی بە ینی هەتا نەهانکە هێنک ئەطرافەنە بڕاستیژ ینی دێگۆ ئەم بێژن ئەو تشتێگۆ ئەفرۆ ملەتێ مە ئێزدی تێرە دەرباز بووی تایبەت شنگاری ڕە ینی نەگەلێکی بسەهلی بووە بەس ئەو ناژی نابێ سەبەب گۆ ئەفرۆ ئەم دووری ملەتێ خۆبن و ئەم دووری کوردستانی بن و ئەم دووری قەدیا خۆبن ji ber wêna daxwaziya me her do terefê siyasiyê dîtirê bûye heke xilafeka siyasî berî nihankê hebûî jî ew xilaf nemîne ji ber got ev pêşveroja miletê me ye pêşveroj bi taybet pêşveroja miletê me êzidî li minteqa Şingarê de wê bête berçavkirin ji ber got rastî jî lîsta Kurdistanî ew tehalifê Kurdistanî hemû daxwaziyê goma li bernamecê xwe siyasî de li wextê got nav tehalifê êzidî de سپاسی و یعنی هاتی قبول کردنش قبل ایوان و او داخوازی ملت ما هکا او کسانی گو او جریمه کرین بین محاکمه کرین هکا او خلک ما وگره و تعویض خلک ما بیت دانین هکا کار بکنه سر پیش بر روز گو شنگار به پارزگاه هکا اداره شنگار دست خلک شنگار و مناطق ازدیا طرف بن الاداره مناطق خدا براستیجی یعنی وگو تحالف کردستانی برنامج خوی سیاسی دا و هر وهان که نظام داخلی تحالف دا او داخوازی گوما وگو تحالف ازدی البرنامج خود دانی بونجی همه قبول کرن بس دیس از بد گرمود بیجم از داخوازی شارع ازدید کم گو البرچاو خود اینن یعنی او داخوازی ملت ما همه وقت ناف تحالف کردستانی و 26 حزب و حرکه یا 27 حزب و حرکت کردستانی پشتبانی وی برنامجی بن و هکا افرو طرف خوشی بده آلی و زبیجی از ابتحالف کردستانی رایا از به اتفاق ملت کرد را نابم الدیتنا مدد دیباگو ملت بالبرچاو خود اینه که گلو هدف اوی طرفی چیه او طرف جدای 26 27 حزب و حرکت کردستانی او کاربه چش بی ملتی ربکه جدایوانا و وقت یک داخوازی بن
جبر بنا الديتنا مدى دوربونا وان المصلحة ملتي مدنينا ودوربونا وان بمصالح دوان الشخصي فقريه دايا جبر ويناجي راست تأثير هاي بس أسوي تأثير مزن نابينم هكا أفرو الدوري تحالف جيبان أسوي تأثير نابينم قول تحالف كردستاني به كاكا حيدر لگور هن آگاه دارین کو من ج دفری ورگرتی اون کو او آلی ایکونها د لیسته کردستانی د نبش دارن ناوخازم بشداری بکن هن رخنین وان لپارتیا دموکراتا از دی هنه گلو بنگها وان رخنی وانا هنه برسوا وکا پارتیا دموکراتا از دی جبو و رخنیان چیه؟ كاكي جمال أب بجميع الأحوال يعني أوانجي حقي خوها أوانجي ديتنت خو ببينن جبرگو دروجا بيشي دا ما قوتبو هر تشتي تقول برجمندية ملتي مدبي وقو ملتي إزدي وقو ملتي كورت أمي بنابكن أم تجارة أم طرافكي خوجي دورناكن وقت داخوازي ملتي مبجي بيني وقو ملتي إزدي براسيجي وقت أو داخوازي مناف تحالف كردستاني دا ديتن ودعوة المهاتها كرين وقوه ما أطراف كردستاني بسباسي بابتبجن هاتي قبول كرنش قبل ما دعوة الهبالت خوشي كر بس وان هبالة أفرو أوين رخنيت قرن الماء كاد دبينن بتشش قليبه دبيجن أم نكارن نيزيكي تحالف كردستاني بن جبرگو الديتنا مدى هكا دستك البشتاوان هبي اياكا اطرافن هبن گو افرو ناخوازن گو يكبونا ملتي كرد يا ناخوازن گو افرو مناطق كردستاني امن واستقرار بكبيتي يا خلق كاربي وان بكار بيني هتان كي تاثير الدنگ قائمة كردستاني بكا براسيف افهمتي ده هيا كاك جمال اشترفي ديتري جيبا الديتنا مدى اوا گو اف احزاب ما بهوري بخونينا دخوازن هر بس او مثلا كوتا ازديها ككرسي المحافظه دهايا گو هر المنافسه سروي كرسي بكن گو چاوا كاربن و كرسي بدس خوبا بينن ديتنا مدى ديس از بيجم اكما چند كرسي جي المحافظه موصل دهبن به پشتوانیا ملت خو به پشتوانیا خلق خو کردستانی به پشتوانیا لیسا کردستانی امن نکاربن اوی ما فی خو دست خو ببینن الهم مناطق ازدیاده جبر وینا وقتی گو امد بیجن مناطق ازدیا امنا نجدات کن جبر گو هم مناطق کردستانینا و ام تجاره خوش کردستان اخو خوش کردیتیا خو دور ناکن جبر وینا ام هبیدار جی گو ملت کرد جی افرو بيك وقيادة كردستاني الملت ازدي بنيري بچاوي كردستاني هكا قال غازن هبون ومبري وانجي مشي غازن هبون كاك جمال براسيجي نهان كيجي مغازن هنا نا از بيجي مغازن نينا ام هبيدارن او غازن ما بيش بروجي بين حلكرن وبين بجي اينان او داخوازيه ملاتما بس او رخنيت وانجي اس ريزيلت جرم حقي وان هي رخنا بكن بس نسبتش مره وقو بارتي يزيدي ديمقراط پیش بر روزا ملت کرد و پیش بر روزا ملت می ازدی ناف ملت کرد الکی دری دبی امی وینا بکن. بلیک حیدر نها اگر سرکفتنا لیسته یا کردستانی لی نینوا چاویا تو چاوا دبینی اگر سرکفتنا بیم و کارگری آوی ل چار سریا پرس گریکان گر لیسته یا کردستانی لی نینوا باش سر بکبه کارگری آوی باشتر نبیش بو چار سریا پرس گریکان تو چاوا دنرخینه. كاك جمال مجبيرا نكن افرو مثلا موصل و اف بريارد گونهان كي مفودي هاتينا دانين كدبيجي او كسينل داخل باريزغا موصل دبي حق نينا گو دنگ خوب دي احتمال تاثيري بك هكا بيش بروجي او گورانكاريك نكت بريارد مفوديه جبرگو سكارم بيجم سري صدي بلكي هفتيش خلكي ماي شنغاري ابرو الدهوكي والهولير دمينه الدو في برياري هكا فنقر باريزغا موصل او ما في دنگداني نينا او احتمال تاثير كبير بس با اكبونا احزاب كردستاني وقو جاربريه ك 20 چند حزب 26 27 حزب كردستاني بيك ليسته داد تينا چنه هالبجارتني ابراسي ديتنا مدى سركاتنا ليستا كردستاني الفينا دايا دنگت ما استوي قناعتي دا ما يعني هكا سري صدي امسي حتى سي و بنج هكا نبترجي واحتمال حتى تشيل اش دنگ محافظه موصل لسا كردستاني بيني جبرگو دنگت وينا ناينا بلاكرن
دەنگێت وێنا هەمە ئەطرافێت کوردستانی و هەروەهان کە برایمەت مسیحیە و هەروەهان کە گەلک ئەطرافشێت برایمەت شەبەکەژێت ناو لێستا کوردستانیدا هەنا و احتمال هەنک ئەحزابیت عەرەبیژی پێش بە ڕۆژێ بکەبنە ناوێت حالەفێدا ئەوە نەتایجی گەلێکی باش دیارت بن پێش بە ڕۆژێرا بۆ لستا کوردستانی کاربێت جیە خۆل محافظە مووسل دەهابێ سێویدارم المحافظە کەرکووک و هەردوو پارێزگای ترێژی وەگۆ سلاحەدین و دیالاژی نەتیجێت باش بن بەس ئەزت بینم نەتیجا مووسل ئینشاءالله وێ نەتیجەکە گەلێکیا باش بێ کەک حەیدەر نێزیکا هیە خەلکێ مەی ئێزدی گریدای لیستەیە کوردستانی چییە؟ و لیستەیە کوردستانی بڕاستی divê çi pên gavan bavêje divê proseyê de heta wan hilbijartinan ku bikaribe zêdetir hesta xelkê me êzdî li deveranî neva zêdetir bikişînê ber bi lîsteya Kurdistanî ve tu çawa dibîne? Rastî jî kak Cemal yanî evro lîsta Kurdistanî divê got gelek wan ew daxwaziyet got milletê me êzidî daxwazî lîsta Kurdistanî kirin û bernamecê siyasiyê lîsteyê de û her wiha nizam daxiliyê xwe de bicî bînin. Evro serê sedî pêncî ji dengê lîsta Kurdistanî dengê xelkê me êzidî ye heke Şingar û Şêxan û Behşîqa. Em hêvîdarin got hikûmeta Kurdistanê berpirsê ehzabê Kurdistanî evên el berçavê xwe deynin îdarê menatiqê êzidî ye بتایبەت هەمە ئەطرافێ دیترێ ژی مەڕێز ژێڕە هەیە بەس ڕێزێل نسبەتە ئێزدیە بگرن مناتقێت ئێزدیادا وەگۆ شێخان وەگۆ بەحشیق و بەحزان و هەروەهانکێ وەگۆ شنگارێ ئیدارێت مناتقێت وانت دەستێوان دەبن سەر ئەساسێکی مەهەنی سەر ئەساسێکی ئیداری اختیارە خەلکێکی بێتەکردن تو ئیدارە سەر خەلکێ مەنەیتە فەرەتکردن نە نەهانکێ هەکە پێش على ئەساس ئیدارە ئاشنگار و مناتقێ دیترێ بێتە دانین ئەو ئیدارە نەیتە فەرەتکردن هەتانکی خەلکێ مەهەنکی باوەری پێچێ ببێ گۆ فعلەن بریارە منتەقی وێلدەستێ منتەقێ دەبێ اشتەرەفێ دیترێژی بە پشتی هەلبژارتنێژی و سێویدارم گۆ نەتیجەکە گەلە گەلێکیا باشی بینن دوی وەختی دەژی ڕایە خەلکێ ئیدارا منتەقێ بستینن تو ئیدارە سەرمە فەرت نەکەن ji ber گۆ divê گۆ ئەم فەکری بێژن کاک جەمال هەتا نەهانکێ گازنێ خەلکێمە گەلێکیش ئیدارێ هەبوونە ساڵە 2003 هەتا نەهانکێژی ji ber گۆ ئیدارێت مناتقێتمە ڕایە خەلکێمە پێ نەتهاتەستاندن ji ber wênas hêvîdarim pêş ve rojê herçî îdara got şingar bête danîn û raya xelkê şingar pê bistînin û ew kesê têne ixtiyarkirin ser esasekî mehenî ser esasekî îdarî bêne danîn ne ser esasekî hizbî ew ne ser esasekî ez bêjim eşîrtî li ser esasekî bêne danîn got xizmeta mintaqî bikin û avadankirinna mintaqî bête kirin. Ew desthilata herêmî ku van pêşniyarên got pêşkeşkirî de kekê Heyder dikarê bibe bingehek ji bo yani çaverêkirineke xizmetguzariyekî baştir ewleyiyeke baştir li herêmê ku bikaribe rêxweşk bê penaberên me koçberîn ku ji Şingalê ji deveranî nêwe derbasî aliyên dinê Herêma Kurdistanê bûne bikaribin vegirne ser xak û cih û warê xweş. بله بالتأكيد يعني أزلوي بهورية دمام وقت يقو أفرو حكومة كردستاني أو اتفاقية قلنا قبينا وانو حكومة بغداد تشيب بي هكا أطرافت إيس شنغار يعني خلق شنغاري وهروهان كل مناطق الشيخان وبحشيق وبحزانة أو أطراف تي دبن الوان وان رونشتنا دبن الوي بيش بروجا وان منطقة وبيدا برشاف كرين جیه بریاری بن الوی دریدا از الوی باوری دما گو باوری خلک ما بتربه جبر گو حتی نهان کیجی پراسیش ملت مد بیجه گلک حالات داد بیجه بلکی بس مجرد گوتن به بس مجرد دعایه که انتخابی به یعنی خلک ما گلک جبی چابید نری از هیدارم هکا او اداره مناطق ایزدیه هات دانین بری هر بجارتنه امش خلکی خورا ثابت بکن گو ام رایا وی خلکی بستینن و ام کسید باش دینن حتی کی گو فعلا جی خلکی ما بگه وی قناعته گو حکومت کردستانی وی داخوازیت که گو خلکی منطقه خو اداره خو بکه
و ئەو پشتەوان بێ هەتانکی مناطقی دوال بێنە ئاوادانکردن و هەروەها دەرفەتێ ڤەکە گو ئەو خەڵک مناطقێت خوڤەگەڕن ji ber wê na evro her tifaqiya goçê bû birastî û xelk jê bê behr bê û xelk nizanibê û îdare hate danîn bêgo serê sadî deh miletê me zaniben dîtina me de wê tesîra xwe bi nebaşî wê ser pêşver roja wan minteqa de hebe û xelkê minteqê hebe. Spas Heyder Şeşo serokê Partiya Demokrat a êzdî û fermandê hêza êzîtxan ku ji stûdyamayê dihokê tilge. Gelek spas. Temaşevanên hêja hatin dawiya bernameya Rojevayî ro heta bernameyek dina Rojev